Kemana perginya tuh ayam ya? Ker. Aduh, sengamuk nincang gua kalau tahu ayam minggat. Onter banget lagi dah. Hidup lah. Masya Allah, nikmat amat nih es. Adem banget. Buset im. Cang. Astagfirullahaladzim. Emang lu kagak puasa apa im? Kagak, jangan siangan, kagak sahur. Lah lagu lu kayak bocah ya. Lu kan udah tua. Ya, es doang, Cang. Lu biar kata es juga. Yang kagak aja lu pikiran lu. Ya udah dah. Lalu mau kemana terus?